abis vision na ito. Na ito siya. Of course. 2 minutes of your time. Ha? Oh. Hindi na po ng fee for doon. Ah. So the commercial vehicles ki kerpa di ko sorkar ban hot dia keran ni ki haba yede bat kami ka strike. No, right now we have asked the Deputy Commissioner to handle this issue. Ngelakong yaki bakin hot meeting. Yana iban dia keren bat ke joint action committee. Kin kan ya chana ke level juga district administration. Andai ini ki commercial vehicles ki kentai jaga jengkot yong ka DC ka ki ong ba kani ka kam ka dei bat ban ya keran bat ka sorkar. Ha. Teman-teman penduna ya ka tax na mentang ikut kali 10% but ya ka ses petrol ses 1%. Pi ya kata pi tang basu ong ma ki komta kam la ban lo. Ngi ki de ban sutu na mar hang po wi wani kendu yang harum la ong ya ki ba. Ai lat na government bangin walk out. Kai ka bangin la ban le. Negara kadau immediately ngelak pen bring down ya ka dor jong ka diesel bat ka petrol kalau bisa ka artengka ngi duna na katukat putul dan rai ya kata mentang idang eksamin na kaliang jong sarkar ngidang eksamin susu kumno ban pej nomor ba kejingkiu jong kada kaneka international price of diesel and petrol is still keeping up then now taking into this consideration na trying in sasyong mau pingindang eksamin ma kumno bangile kena bangin laban reduce susu ya ka price jong ka diesel bar Paperstone ngi iginom hikai ru dai kila challenge buat boni ki brio kila challenge bai kana ka ses balai puai dai. O fi claim om ka denam ta education sector. Kila panjing pensai hakono kador kan dai hakono kador ki wa bi kim dai ban silong emotional. Lada ki kisngau baka government ha baka collect ya ka ses le ka taxes. Ban ong bagi tap sepla. Ngatai that is wrong. Gide ban sutu ba na kalian jom kino hikai nan jom no kan dai ka pisah dem tau poi ba. Kam dai ba pin sutu bakla bakan rung sanga lain sya utau minister ni sya rita. Ikini brokai ngopi namar ba keji tang na kan ka ses ka bangyo na kalian jom petrol. Ka poi ko malai pak sanpong sos pak plur. Te pitip na pribe ba budget jongi tang na kalian jom ka education sector. Ka poi ko masih hajar as pak plur. Te hangta pite sutu. Te ka tanga oi pi kim dai ban sia kren thlebe ka. Lebih kuat ngong pi ka perti RTI ka don go to the concerned directorate hinyo igi detail berpoin kadon lu dang lo serta ndai dang taru annually ngi hapan ai ka account but account kolong has to be approved by CAG ka CAG report dan nilai apa house sebel ali apa house kamu katu kala dei ke public document ka babaro kila ban ya keren kila ban ya page ban ya study ndai ban suya le ka allocation ka ba lebe kulung kuna ngatai kambak Kim day ban lek kam tamo pi nomor ba everything is black and white. Kim day ban long doubt ya ka. Ka bangi lek bangi ka sok. Baru mana ni iba asam kila penhiar susu ya ka rit yang betul. Kam tam ya ka covid ses. Atau ka government of Meghalaya kan wengno ini covid ses. Ngi klem non covid ses. Ngi klem le covid ses. Try petrol pom yang hapsiu extra covid test. Ngi klem le ka covid test. Bat ngong pi menta na kalian jongi ngidang le so immediately artengka. Di kata ngidang ya page menta, ngidang yesterday sampai next week kay kabila. Nakla daw ngong ngidang yesterday te, ngidang steady na resong. Kabangin hapsong lang na kalian jong ka taxation, finance, tang na kalian jong ka government mo they will take a decision accordingly. Kata kabangin ya right. Then next week most likely kabangin sampai kay kabangin lah. Bentar piang penhiang artinya mo baru. Ndai ngi ka petrol ka poi ba kandai po. Kono do kata nga ong ipi taking into that consideration. Haka bangi iba kaneki international price of diesel and petrol ka keep going up. Kaya baka keep going up kamu ngihapan adjust hak takal tiba la kamu kuno ka petrol ka diesel la po meklaji kan long kam duna ban ya ka asam. Kata kadai ka bangi jule ka practice nadu report masyadum ta. They will make sure mo ipi bala ko unuro kador jong ka petrol ban jong ka diesel kan kamtat ban ya ka asam. Kaya jing tu jong pi ki asusion gini gitu ki. Hi kabangah nga kentu ya asusion kolong mapet. Toy lang berkeserkan. Ngila de ble suatu rupees kumau pi te la kum nuru ngi mentai ya katu ka memorandum ki bla summit
ngatrai ngidang ya syong ngidang perhat kai ka pengila ban le nang ni sekmat kam tame akan dikatayo ko banwan nama Rusia melumpat don te ka bangai ngapil ki ngom sangat no ya ki ya namar bangiru ko men ngidon kat not necessarily pinlai chamai rang len pinlai chak leng ban ya pensai pai ba namar ba kaji pensai pai ba pi kaju oi ngi la su thu ngi la sai ne ko men ka e ka bengin le dan rai ngang sa bon bar withdraw no ika di indefinite strike pi namar ba ki driver ki uja baro ye uja lut dengan try ba pin sedang no ika kam nang ta ya ka e ka issue ka baki i submit leng ba jonga hara tu ngi bai kendu ngong ngin examine mangi nak le ko ben seriously Yung pinkhot yung karan mi kimentas. ngong pi having nak examine na try not asli ban khod kren e ka banga appeal ki ngong su ba withdraw no but namar bang ka government menta kadang examine di kini issue bro very seriously Kay ka arrangement na kalyang jong government kam tam ngi i bagi ba pat ki kendu jing em ha mentala palat sita yo ba kila strike ini ki kap pi ki babun ki lenti lada ngisngau baki kim corporate ban ngi na kalyang ka joy action bi kay ka bigila ban le kalau ngila ban issue ki additional permit the that time kalong na I warning la pa ya ki na ka daw na kalyang sarkar we have so many options pan le lada kim ya corporate ngidon ka options babun bagila ban issue permit ya kinu ki kali ki beriu ki ba long ready ban kamai it can be done that way tena kana nga kerpat ya ki bakin so ba sangat no swa ya menta nang ta na kalyang jongi ki government nginang ya pek ka binang laban le susu hakane ka tayo Sa ki NGOs ki express